волейбольный bu yerде, волейбольный bu yerде. На территории школы, да? Кирип кеткен mi бурч? Kanat kadar var eкен. Hazır mektepte kanat var, çok kanat. Kanat var eкен, 3 kanat lisede. Büyük ayva standartın sonuna. Moğolların başka mektepke alып барса болот. Moğolların аккуратно казып, кеспей. Başka qayсы mektepке десең, ошо алып барып көчүрөм. Мына моğollarda дагы бүт. Бүт айва жакшы, аркылары.